Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizde mu'rabat degen emne ereje var. Mu'rabat degen bul özgörүүчү sözdür. Buga çeyin ötkөн sözdür mebni jana mu'rab deydi. Mebni degen bul özgörбөй turgan sözdür. Jana mu'rabat degen, mu'rab degen özgörө turgan sözdür. Bizde mu'rabat degen sözün köptüktürü. Arap dilinde emne özgörүүчү sözdörü bar eken. Emne bar dese emne özgörүүчү sözdör var eken. Oşol özgörүүчү sözdör mu'rabat dep atalat eken. Mu'rabat degen oşol 10 özgörүүчү söz dep düşünsöňüz bolat. Oşol sözdör emne iki türdü özgöröt. Bil harakat, anan bil huruf. Bil harakat degende fatha, kasra, sükun, domma menen özgörgön sözdör. Bil huruf degen alif, vav, ya, nun degen söz tamgalary var Arap dilinde. Alif, vav, ya, nun. Oşol söz, oşol tamgalar menen ayaktary özgörgön sözdür. Bil harakat degen emne bizde kança özgöröt dese, ismul mufrad jekelik türdögü söz, cem'u teksir jekelik türü sınıp ketken köptüktür. Cem'u annes salim bul üçüncü. Cem'u annes salim bilesizler. Cem'u annes salim degen bul emler ise jekelik türü özgörбөгөн köptüktür. Memnu' mine sarf buga çeynki temalarda alganbız. Memnu' mine sarf degen emne tanwinden jana kasradan tıyılgan sözdür, birok alar Europtoganda, ayaktary özgörgöndө hareketteri menen özgörötken. Mudari' sahihul ahir. Emne sahihul ahir degenden maksat bizde harfu illa var. Harfu illa degen bilesizler alif, ya, anan vav. Oşol alif, ya, vav jok bola turgan bolsa mudari' sahih dep atalat. Anan mudari' mu'tellul ahir. Mu'tellul ahir degen bilesizler sözün ayağında ildettүү tamga var. 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı bizde Arap dilinde özgörүүчү sözdördün 6'sı hareketteri menen özgörötken. Anan bil huruf bular bizde 4 öken. Bul ismul musanna, ekilik türdögü söz. Cem müzekker salim bilesizler jekelik türü özgörбөй turgan köptüktür. Birok sözün ayağına vav menen nun koşulgan. Anan asmaul hamsa degen Arap dilinde определённый bizde 5 söz var. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zu malin degen. Oşol sözdördün Europtoluşu harftar menen bolat eken. Anan af'alul khamsany bilesizler, buga çeyin algamız. Af'alul khamsa degen bizde sözün 5 vazın var. Oşol 5 formasını jatta alsanız amsilatul khamsa dep. Yef'alani, tef'alani, yef'aluna, tef'aluna, tef'alina degen forma var. Oşol formadagy sözdör rafa baly bi thubutin nun bolat. Bugün uşulardın emne rafa baly jana nasb jana жазым жана хоф табалдардын алат экенбиз. Ушул схемадан максат ушул сөз эмне домма менен роф кылынат экен, фатха менен насб кылынат экен, же болбосо касра менен жар кылынат экен деп жаттап алсаңыз сизге өтө жеңил болот. Бисмилlah деп баштайбыз. Турфау деген роф кылынат. Bi degenden уже biyakta bilese. Bit domma dep jattalsanız olur. Tunsabu degen nasb kılınat. Tuhfadu degen bul jar kılınat. Tücezemu degen sukun kılınat. Bi degenler şu menen degen söz. Aytып atat ismul mufrad degen jekelik türdögü söz. Domma menen rof kılınat eken. Zaydun dep aytat eken. Rofa balın. Anan ismul mufraddan ne nasb kılınat eken fatha menen. Zaydan dep turup emne fatha kılıp aytat ekens. İsm mufradın emne jarabalı tuhfadu bil kasra. Zaydin dep aytat ekense, zaydin dep aytat ekensler. Tujzam dese emne tujzam degende bizde jok eken aga ereje. Tujzam me sebep ötkönbüz tegi Arap dilinde sözdör, isimler alar sükundu kabul kılbayt dep aytkanbız. Oşon üçin bularda sükun jok. Mani beringizler. Cem'u teksir degen jekelik türü sınıp ketken köptüktür. Turfa'u domma menen rof kılınat eken. Misalı racul desen jekelik tür. Ricalun desen cem'u teksir. Ricalun bolat eken. Nasba balı ricalen bolat eken. Jara balı ricalin bolat eken. Ricalin de okuydu eken sizler. Cem muannes salim anın rof havalı kanday bolat dese. Muslimatun dep okuysuz. Jana nasb habalı muslimatin bolatken kasra menen, yani jara balda muslimatin dep okulatken emne jara bal menen. Memnu' mine sarf degen bilesizler, buga çeyin alganbız. Oşol tanwin jana kasradan tıyılgan sözdür. Anın rofa bal domma menen bolatken, misalı Ahmedu
nasba balı fathaмен болады екен, ahmada. Jara balı дағы xofta балда не ahmada болып оқылады екен. Эми фе'л мудари сахих деген билесиздер. Фе'л мудари сахих деген бул эмне десе, айттык. Эми ошол роф болот экен домма менен. Мисалы ядрибу домма болуп атат. Лан кирет дагы лан ядриба фатха болуп атат. Анан сукун, мисалы лам кирет дагы лам ядриб деп эмне сукун берип айтасыздар. المضارع معتل آخر الغاء مثال يدعو يدعو أنا يمكن حذف حرف علة مثال يدعو دب من بروق بالحروف كيرip ketadi. Yani ismul musanna deydi. İsmul musanna bilesizler bir ikilik türdегі söz. Misalın rofa balı zaydani alif men bolatken, nasba balı zaydayni ya menen bolatken, jara balı zaydayni ya menen bolatken. Cem muzakker salimdi bilesizler. Rofa balı muslimuna va menen bolatken. Nasba balı ya menen bolatken muslimina jara balda ne xofta balda muslimina deb aytilatken. Ana asmaul khamsa var. Asmaul khamsa degan bul emne dese aytganбыз 5 söz var arab tilinde, oşolarga atelen ereje var. Oşonun rofa balı o menen abuka, nasba balı abaka bolat, alif menen jara balдар neken bi abika ya menen bolatken. Af'al khamsa rofa balı thubutun bolatken, misалы yaf'alani. Ana nasba balı hazfu nun bolatken, misалы yaf'ala nundu düşürüp taştaysar. Ana nemne jazma balı dagı oşol yaf'ala lam yaf'ala dep sukut toysun nundu düşürüp salat ekensiler. Uşu men mu'rabat sözдөр büttü. Mu'rabat degende uşular түшүнөсүздөр. Men түшүнөткенсиздер, ушундай 10 söz бар экен, алардын ар биринин өзгөрүүсү өз алдынча болот экен. Ушуларды схеманы жаттап алсаңыз, жазып алсаңыз сизге эмне өтө чоң пайда болот. Ушу менен сабак бүттү. Алла